Tapta gagayom, masalutat agluto. Iso nga, nag-order kami si St. Hubert. Here, no. Ako may seat. Tayo mga lon! Wow! Forgot something that. Ay, nalipatak na yung dalong men. Mangalak ka ti drinks men. Mangalak ti Coca-Cola, 0 calorie para kinibakot. Pepsi para kinyak. Kan. Juice para kiniubing kuma. Guys, ito yan ti juice men. Mga kami ano. Oh, inyo dahil ta. Oh, nagimas ti makan ni Kyron. Wala nga, baby. Hi. Oh, here you can Wow. dip it here, kuya. Is it delicious? Yeah. Yum. Yum? Maimas? Mmm. It's the good way. Yeah, but you have to blow it, kuya, ha? Dapat. Lisok. Tiko bakit ko para kinyak. Suspense. Bless our food in Jesus' name, amen. Oh, nagimaseng. Pure chicken. Para kinibakit. Say, bless our food. Bakit? Bagim. Paraking ka. Palab na lab ka. Nakatabagit. This is yours, kuya, ha? Uy. Oh, nagimaseng. Dati aluminum foil na. Ano dajay? Sit down. Dati aluminum foil. Katan tayo man. Sit properly. Yeah, dip the bread. Wow. Is it good? Did you bite it? Your price is your price. You dip Oh, yung nga dati aluminum foil na. Ay, mga dato eh. Oh. No, kuya, no. Oh, ribs. Okay na, kayang-kaya magluto ti kastoy. Sabay kay ribs nga eh. Joke, naimas lang. So guys, yun tayo mga tayo pa. Let's eat. Yum. Yeah. Yum. Yeah, what does a giraffe say? So guys, dahil timakan ko din. Chicken pinrib, fresh fries. Wala bawa mga nagbugwa pa di imak. Ay niya. Pok ka na pok. Ay, pok ka na ibagbaga na pok. Tinidor. Pa-English pa niya. Pero parang pumalaan. Saka talaga. Oh, dati ka Canada. Papok-pok ka lang. Papok-pok ka lang. Daddy, I need pork. Tagalog sa Tagalog. Daddy, tinidor. Wala na ako ba? Papok-pok pa ilang. Papok-pok ka pa ilang. Pok. Yeah. Even you? You have some pok? Yeah. You have tinidor? Paguri ka nga ito mga lakas. Dati magputot ko. Ay na mga ginukano. Pok. So, maraglag sa akin nun. Maraglag sa akin nun suna. Here's your pork. So, guys, kagayon mga tayo pay na mabising kami. No, sit over there. You're still eating. Nagimas. Dati at ribs, nagimas.
Guys, mahal daw kayo pa eh. Mukbang session.